Pau Mukhyamanti Nongthombam Biren Hairi Manipur gi mahusada gi lejarakpa masana sing hena chawkhat hanaba sarkarna lepa leitana hotnari Manipur dangarang miyoi chama supna mapan COVID-19 na nabadagi fagalakhi naba fagalakpagi sang sada maifudara tare dasmik ani nipan yaure amasung Pradhan Mantri na hairi Atmanirbhar Bharat campaign na Bharat pu malemgi khwaidagi chawraba military power ama ohenaba hotnari Leibak sida COVID ki vaccine dose ko ti sama yauna kapa ngamnabagi lambida khumang yang na sangsilli pandamasi phangnabagi damak na hotnabiriba doctor nurse amasung hiramasiga mari lenaba miyoi khudingmakpu akaswani nei kai khumnaba utchari COVID-19 gi lantheng asi loidribana miyamna laisat asidagi makhata na cheksinaba haijari vaccine kapa yaraba mipum khudingmakna yariba makai thuna vaccine kapthokpiyu atopa miyoi sing vaccine kapa dasu mateng pangbinaba haijari Harau kumhegi matam lakpasida asamba niyom ahum asingak na satpinaba haijari face mask upiyu foot taruki social distancing thambiyu maimit amadi khutsa sengna hamdokpiyu COVID-19 ga mari lenaba ipau singidamak national helpline number sing 011239780046 amasung 1075 ta aduga rajagi helpline number 0385241168 amasung 1800345381 ta phone tawbiyu Hauzik mapung oiba pau Mukhyamanti Nongthombam Biren hairi Manipur gi mahusadagi lejarakpa masana sing hena chawkhat hanaba sarkarna lepa leitana hotnari mahusadagi lejarakpa tongan ba masana singi mihu singa ngarang Mukhyamanti gi office ta unabagi thoramda Mukhyamanti na wafam asi phongdokhibani unabadu da Sri Birena thangta yauna rajya sigi mahusadagi lejarakpa masana sing hena chawkhat hanaba sarkarna lokhaliba thabak thoram singi matangda paudamki Masana sing asida leiriba sanaroi sing oja sing amadi association singna Manipur gi mahusadagi lejarakpa masana singbu malemgi thak yauna pukhatnaba hotnabada lawriba thaudang singbu Mukhyamanti na thagatpa phongdokhi Manipur da ngarang miyoi chama supna mapan COVID-19 na nabadagi fagalakhi masi tharaga naba fagalakpagi sang sada maifudara tare dasmik ani nipan yaure hairiba matam asida miyoi chama 13 nauna COVID-19 positive oikhi miyoi marina leina asina nabadagi leikhide Laichat asidagi leikhidaba migi masing punna 1594 sure hauzik active case 1594 leiri Inglisingani kunmathoi gi DGP trophy for the West Police Station gi mana phanggadaba singi ming lauthokle raijagi DGP LM khautena thokpa cherolamada hai DGP Manipur trophy for the Best Police Station lesingani kunmathoi gi award Khongjom Police Station da piragani second best police station gi award na Jiribam Police Station da aduga third best police station gi award na City Police Station Imphal da piragani police station singi marakta gi khangatpa best police officer gi award na Sangsak Police Station gi OC Inspector Hobson Sifang na phanglagani Sakpi Karong subdivision gi mafam amada lalhoba singna IED sizinaduna security force ta attack tawna ba honaramba thorang ama Assam Rifles ki Sajik Tampak battalion na mai pakhan khidre hairi Assam Rifles ki serolaman hai border pillar number 58 amasung 52 gi marakta Assam Rifles ki kangbo asina khongna patrolling chatpada chingnaningai oiba maongda leramba wire khara ubadagi makhata na thijilubada IED ama thingnakhi IED adu mafam aduda soengam thogandana pokhai hankhre amaromda Assam Rifles ki Loktak battalion na sinduna ngarang medical camp ama Bisnupur jilla gi Ithingkhul da pangthokre hairi Bisnupur District Police Commando na thasi gi 13 da Kwakta Public Ground manakta sadok sing check tawbada miyoi amadagi heroin number 4 ni haina singnaba polam sing phare faraba miyoi adu Moirang Police Station da makhata na thijanabagi damak sinakre hairi tabiriba pawasi akaswani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Atmanirbhar Bharat campaign na Bharat pu malemgi khwaidagi chawraba military power ama ohenaba pandam thamli Defense Company taret jati gi miyam da kathokpagi thoromda Pradhan Mantri na hai Ordinance Factory nifumathoi corporate taret ta onthokpagi khongthang asina ngaksel gi masang mathum sing sem sabada leba asibu maromdom lepsaba ngamhalagani mangna hai Rashtra Suraksha gi lamda sarkar amsung public sector singna puna chatminabana Bharat ki economy fagarhanduna anoba tangkak ama yoba ngamhangani Pradhan Mantri na hai ningtamba phanglaba matungdagi matam sangna leba asigi defense sector da innovation gi award pakaya leirakli Anoba company taret asina lamasida sotharamba singmen khatpa ngamlagani Rashtrapati Ramnath Kovind na
ड्राफ्ट लेबा कारगिल वार मेमोरियल दा सत्तुना लान अदुदा लेखिद्रबा थौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उठ्ख्रे लद्दाख अमसुंग जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरी सिंग दा सत्पा नुमित निनी की खोंगसत की सरुक अमा ओइना ngarang राष्ट्रपतिना मफम अदुदा थुंखिबनी ड्राफ्ट की तोलोलिंग चिंखोंगदा लेबा वार मेमोरियल दा सु राष्ट्रपतिना लेकतुना इकाई खुमनबा उठखी खोंगसत अदुदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत अमसुंग नॉर्दर्न कमांड की जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी लोइनखी लेबाक सिदा हौजिक फावबदा कोविड की वैक्सीन डोज को ती 43 लाख 13 हेना कापख्रे हक्सेल मंत्रालयना हाई हौखिबा पुंग 14 दा मियोय 13 हेनबा नौना कोविड 19 पॉजिटिव ओइखी लेबाक सिदा हौजिक कोविड की एक्टिव केस लाख 2,3,759 लेरी एक्टिव केस असी अपुनबा पॉजिटिव केस की 7.3 सिनो खक्तनी लेबाक सिदा कोविड लाइचतकी नाबा फगलकपगी चांग 7.49 यौरे हौखिबा पुंग 14 दा मियोय 13 हेनबा लेना सिदगी नाबा फगलखी इम्फाल दा ngasi फोंगबा पाउसे सिंगी मरोइबा पाउसिंगी दमक हौजिक Ngangom Kiran लेरे किरण थागत चरिंग अंथोय NSN IM की शांति की वारी गमरी लेनबा पाउसिंगना ngasi gi Imphal फोंगबा पाउसे अयामबगी मरोइबा पाउसिंगोइना फोंगनबा उरे COVID-19 अमर फलकोन अमसुंग लालोबसिंगी टोटल शटडाउन लोइसिनखिबगी पाउसिंगसु पाउसे अयामबदा मरोइबा पाउइना फोंगनबा उरी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दा वारोई पुरकनबा नागा ग्रुप सिंगा वारी मखा चटखरे नागा फिराल इंडिया मसक खंगनी वारोई पुरकलगा नागा इंटीग्रेशन की होनगनी हाइबा किटोबी की वाफम अमदी नागा सिंगी फिराल अमसुंग नागा कॉन्स्टिट्यूशन की वाफम कंप्रोमाइज तौरोई हाइबा IM की वाफम सिंगना हेडलाइन तौदुना फोंग अक्टोबर 10 अमित शाह इम्फाल लाक्लब यारी थबक लौखटपा हौख्रे हाइबा पाउ अमसु पाउसे असिगी एंकर कलम द फोंग पौनफमदा नागा फ्लैग मंतिकनब तौरोई हाइबा GPRN की वाफम अमसुंग IM की लुसिंगबा लेखिद्रबा भी होरांग की हक्सांग लेरोन चनख्रे हाइबा पाउना अहन हेडलाइन तौरी बॉर्डर दा ब्राह्मिस रिफ्यूजी सिंगी मसिंग हेनगलकली हाइबा पाउ अमसु फोटो कोनना पाउसी असिगी अहन बलमाइ फोंगली नाहरोल की थौदांगदा अमूल फलकोन भियतना योरख्रे थासी द मणिपुर लांसिलकलगनी हाइबा पाउना अहन हेडलाइन तौरी मैतई मितई ST डिमांड की मतंग दा इंटरेक्शन पांगथोख्रे BJP नतना अतई पार्टी की मिहुत सिंह सुना लाकी हाइबा पाउ अमसु पाउसी असिगी एंकर कलम द फोंग इसेल एक्सप्रेस दा सिज हॉस्पिटल मणिपुर की अहनबा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओरेगनी हाइबा पाउना अहन हेडलाइन तौरी लेबाक मारा तबना इंगना नुंगाइना पाननब सना कोनुंगदा क्वाक तानबगी थोरम पांगथोख्रे हाइबा पाउ अमसु पाउसी असिगी अहन बलमाइदा फोटो कोनना फोंगली सना लेबाकता हाई कोर्ट की याथंग इंद्रे सेगमाइदा एक्सकावेटर सिजिनदुना नुंग लेंगोई पेकली इम्फाल तुरेल की इसिंग सिजिनब किनारे हाइबा पाउना फोटो कोनना अहन हेडलाइन तौरी इरैबाकता लालोलुप सिंगी टोटल शटडाउन ना अकाइब पीक्रे लालोल इटी की थबक पुमनमक चप लेपखी हाइबा पाउन हेडलाइन तौरी हुयलन फाउदा पॉजिटिव की चांग अका अकुम नाइरी मियोय 150 फगलखबसु अनव केस 113 थेंगनखी मियोय मरी लैखिदे हाइबा पाउना अहन बलमाइद फोंगले इम्फाल फ्री फ्रेस्टा इंसर्जेंट ग्रुप सिंगना कौखिबा टोटल शटडाउन ना मियामगे महुसागी पुनसिदा अकाइब थोकी हाइबा पाउन हेडलाइन तौरी पीपल्स क्रॉनिकल दा IM ना फ्लैग अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन की दाबी अमुक हन्ना फोंगदोरक्ले हाइबा पाउना अहन हेडलाइन तौरी संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश दा कोविड ना मरी सिकी 113 नौनो पॉजिटिव ओइकी हाइबा पाउना अहन बलमाइद फोंगले पामदब थौदोक थोक्तना शटडाउन लोइसिनख्रे हाइबा पाउ अमसु पाउचे असिगी एंकर कलम दा फोटो कोनना फोंगले नानथोय थागतसरी किरण लोइसिलपदा कोविड 19 दगी ngakthoknaba फेस मास्क उपा फुट तरुक लापनना लेबा खुसा अमदि माइमी तरुतनाना थंबा हाइबा असंबा थोंग अहुम असिंगांगना चटपिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी मणिपुर की महौसादगी लेजरकपा मसाना सिंह हेना चौखटहनबा सरकारना लेपा लेतना होनरी मणिपुर दंगरांग मियोय 158 कोविड 19 नाबदगी फगलखी नाबा फगलपगी चांग 7.29 यौरे अमसुंग प्रधानमंत्री ना हाइरी आत्मनिर्भर भारत कैंपेन ना भारत पु मालेम की ख्वाइदगी चावरबा मिलिटरी पावर अमा ओहेनबा होनरी पाउ लोइजरे।